Chimwafidi and to Sompa FM and TV. Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra bwe mutajini Binachiro sume udie unya Nebema wenijie Naketiapa nso kamu Ema aketiapa Awafidi ene to Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa te asitine imunu Ema akati apa Eno mai munsama kudia munsami No nsia de atoso mienu no afofi mu de memeneda yakwa agodi sala awie eho ekase ebo no abusua ne bere nya so menim ba bia wo a wutie kasafidie Sompa na wutie no 93.1 ehwe adabraka ba bia 21st clinic wo no eho na Sompa TV no so de ehunu odikoda no so no eho na wo eye live ewo mfidie ni mienu nyina so 101.1 Sompa takwa atoyema ntamu na no wa hene no maboboa no edidem sabre kro na takrade 103.3 ebia na wo no wo mfimfini na wutie ye mfiri ho ene kingdom fo afa o 106.1 sabre kro na adamfopa radio France abrochimamu wabie kase ebo papa yi ede atum se abibifo a wo France nyina wo montensempa e wo fie 106.1 techimai Sompa noa 90.7 wo mo won kransa ade hye ni nyina efa bi ewo kingdom ho sabre kro na abusua ye live ewo bona hin kro sunyane 98.9 alaji be kwa na bro sanum chame ni mo no mabobo ano pe na napokupi esi fa asemche wo mo chekase no ma etimufu efa sabre kro na wo mo a ewo ahafo nso wo mo nya bi etie ebia na ye bono na afo afa ho etete akoko divoire de a ene Sompa 101.3 no eye wo no mo a ewo doma ena wo mutie sa ne pei abusua doma FM afabio 100.7 na jewusu be ma ne dom amamprejase woto pete sa osagefo wotie Sompa no na ye kan sa no kene so ban radio wono nso afabi www.sompaonline.com ensem ne nyina ne bo abom no yabode akwa akoto irata bo atenti ebia na wani mu nwoma no so Sompa 106.5 FM Accra na nasafo kantanka wo keka ye to ade ne namba bia ubenya bi etienya bi nso na wahwe anwumre na watwene nyina nsam no beba na mom ensempa ye de ba no die animu no bi ya obete ene se enu ajumedie bi akoso awo Kimpiski hotel ho ya no aya Ghana was Ghana World Cup fundraising campaign. Na Ghana man penny His Excellency akasase se yebefa adehye amoma akwatai World Cup wa yebekwa na chie no na omana form ho ka no so obefa so wonfa wachrim suofo be de kira wono ana ohwe yensase ena obo ade bobrensam suo yewura Sulaman na akasai wode atodo akirem se osum wei ehunhia se wo se yede mpapa mu bia ede eba eno ena yewura baba jama wono nso akasa se won de ni zongo community no wo mo kunti na wo bae se de be na wo mo nso wo manyimu entafrewa ne ye cha won sabe ka wo mo de Chief Imam wa wo mfimfini emantamu wakasa ewo dwumadia enu ekoso na muzramifo nyina shefa commander edina egwafu ebrim Sheikh Yahaya wakasa chemu se ewase wodomie na medow eno ene kyenya mesom kan na arewusem a ejabranta nam so adehia ewo eye afija kwa bresat ema ejei ehwe omniema wa santimantem no meka sei
wɔn a ɔmagya padeɛ ho aka de adesradeɛ ato aban anim sada ɛna abusua yɛbɛbɔne na afei yɛwura na awɔtwe no nyinaa mu na mmom na aseɛ bi wɔ hɔ a Pepsodent cavity yɛmfa ma wɔn mo na ɛbɛtumi ayi Greenwich Meridian line na ɛda ɔse ase na afiri hɔ ɛyɛ apɔ ɔse papa ɛno nti wɔse yɛ ayɛnimienu nyinaa anɔpa deɛ no yɔ na anwummerɛ nso ansa na abɛkɔ nkɛtɛ so na wayɔ fatwi na sɛn na nyɛ fɛ John's Hot Kenke wɔkuta yɛ mu ɛna yɛabɔ yɛ ase no ma yɛayɛ ase no yɛmfa ho nhyɛn abɛn na wei no wobɛhu wɔn wɔ Commercial Bank n'akyi ɛwɔ dɔme wɔn mu kuta yɛ mu ɛna yɛba time ɛba Mr. Dr. Tafrija wɔka yɛn ho ɛde malaria duro tatahwe na aka yɛn ho a medimafo ɛba center Dr. Tam da so wɔde time ato yɛn so ɛwɔ poku ase mayera na ebu akɔ agogo yɛ a yɛde kaseɛ no ɛbrɛ wɔ anwumire yi wake nkamfo no ɛyɛ baasa triple way mine ɛgya pia pam dada mene abena bedu adepa kofi ɛna afi nana ɔpɔn checheku abusia yada se ye free sam no ase ede ama ho enra dwumadie kese bi ekoso ewo enkran ha Kimpiski hotel ho na dwumadie no eninti ni achocho wuro wanum nyina ekohyiae wo mo a wo mo hwe oman football ho sensam so wo mo kohia bi ema Ghana mampani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama papa tieti anchacha mo eko dwumadie no ase bi ni nyina eye Ghana World Cup fundraising campaign ena wo mo kwaye nyina ye nim se nyankopon ya adom a June busumi ya yekọ akwa ball ewo ewiase nyina na Ghana yeka ho eno ye World Cup no FIFA de no ne yekoi Ghana said ye gina mu sabela ba no na ewo sempanifo hye ewo abra Mexico Canada ani USA wanom eboa asomuo a chese si wo mo na so na numu ana Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama akasa wadwumadi na sese ye campaign ti na wanom eye fundraising ti wasebri bia no se Ghana ye kwakobọ ball sa no a yesesa de shefri Ghana ha twa wo print ticket bia ye ombeda aduane ombedi oh si ye ho so kura yetimi mu amu ayi Ghana Black Stars ntade kura hye sa wo nkwatai eye Black Stars fuachi na wo mmanye so ekogo wo ntiem go ekokwa na wo ntiem over the bar no nyina no amadwumadie no ayede ewo park no eso eno anu akire mu se oman ni niska ya wo mbetimi a sponsor mpo no so wakase wo de mo de adehye be sa he no 200 kwa wa mo kakura no be se $2 million one bebo sa $2 million no oman no betumi dia ya de foforo enti e ho behia se ankran eye private sectors no anasa wo mo a wo nsem wo bia wo betumi a sponsor ade adehye atu kwan amomafo praying akobon fraba akwata Ghana Black Stars ye chi no wo mo somni nsemni. This year's World Cup particularly presents unique challenges in sports mobilization. The tournament is hosted by 3 countries, Canada, Mexico, and the United States, spanning from Central America to North America, with venues in distant cities that can only be reached mainly by air. We understand the passion of our supporters, we feel it too, but at the time when we're investing heavily in job creation through the Big Push program, the 24-hour economy initiative, education, agriculture, and healthcare, we must prioritize national development over discretionary spending. In consonance with the recommendations of the Jamepe Committee report, the government has no plans to allocate public funds for supporters to travel to Canada, the United States, or Mexico to watch the Black Stars or attend the World Cup. The logistical cost of flying, accommodating, and feeding even just 200 supporters to the tournament is staggering. The estimated cost of sponsoring just 200 supporters, that is flights, accommodation, tickets, transportation, and feeding, is estimated at almost $2 million. Therefore, any mobilization of supporters to attend the World Cup must be funded by the private sector. Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama na chesa assembly free baby 2014 bra Ghana yakwa ball na wiase yasisika kura ye twa ye ede adehye ekoso omo nkwata akire no kubenu omkwanum ye wie masum bokura sisi ye maja mefe ede ho report eba ye na chese custom enti de wo hu bi pen no panisi wo hunu bibio enti ene no man no sika ne de be ya de foforo na mu mankrankra ensomna ne na stone boy ne shatawale mujai sika wa mo edonati ye ne
nyasam kotoa na wasenkejwa wa ma ebi ni ade a Ghana man pani say aban so ban na afam die ama ade hia wo betumi akwa ball ni bi no eno so atumi abem. Governments will, however, work with the leadership of the Ghanaian diaspora abroad to mobilize Ghanaians residents in the 3 countries to attend and support the Black Stars wherever they may be playing. Indeed, we are here tonight to ask for your support in preparing the Black Stars and covering any incidental costs of the team's 2026 World Cup campaign. This commitment to accountability has prompted us to establish the Ghana Sports Fund, a structured and credible platform for mobilizing and managing support for all our sporting disciplines. Tonight's fundraising initiative is founded on transparency, accountability, and participation. Distinguished guests, the World Cup is more than just a football tournament. It is the world's biggest single sports event that is watched by billions of people. Openi okasa yeyi eye Ghana man pani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama nti donation ni de adehia ye bi pa boso akanfo kra no buburija na wanom so ade aboa se wamu a FIFA World Cup no Ghana Black Stars ebe free Ghana ha kodo ya fa omo ka ban ne fa ne sika anya initiatives ahodo ya wade aba enu adwumadie yi womo pa ho ntama e wo Kimpiski Hotel Ghana man pani His Excellency Yera John Dramani Mahama ekasai Ebusuya yentu akase ne so na ye ka wo se Facebook ye ho YouTube ana afen so TikTok e no mo se X anoma de no ni nyina ye brezi e wo ho mesre woduodu onoma like no wa share no do comment account bi e de aba na ye betwa opuse ama piao yentu akase no eso Suafo abedi echi a wono anohwe yen sase ene obo ade ebobrensam so eye honorable Suleiman Yusuf na wono ana wakasa de atodo akire mu se Ghana hanum sei no atonsa ede afra santini no amana bebo mpaye wase asantini di djuma na watonsa de afra muzimini na afo ababe pie mu asante asode na wababebo mpaye ho wo se oman asumdue wo mu te se oman Ghana wontimi emfa amanyosem emfa ma mewuram na fa wonsanso pokra emfa eye wo som ntewechiw emfa ma mefamu ai ene me de mempem zimifo asem ai meso mempe eye kristofo asem sa ne mani nyina no wo kire se ebo man na emwa emakro enso entimi nkoso wo se se wugidi se wo som bi enkoyi a jane fa manyankopon na wo mo ye nuan mo muzimifo yi wo mo ji onyankopon edipa to your religion and unto me my religion. The person who will judge is Allah. Again, the Quran says that La nufariqu bayna adam min rusulihi. Do not bring about separation. Do not bring about distinction amongst my prophet. So all Muslims believe in Jesus Christ. And so we are not supposed to bring about any division between him and his followers and that of the Prophet Muhammad and his followers. It's very important for us. Enti we suafo abede akira wono anohwe yensase ono kroya yi esanso mrahye bedwani ema ade hye ne temamufo a ewo bole bamboy ena yete ne nka no honorable Alhaji Yusuf Sulemana ena yete se wo kasa no na enra ne de na nkramofo no de enti wokọ ayawaso Easter mrahye bedwani asese won na ejina mu won na kane no ye ambassador ma alata woja to ho se wo ba besom ne mai sompa no yewura baba jama honorable wono ase na mekan na ene na hode asem bi to so che se wono de se de wo ka se ka sika nko a ana de wo benya pedi yamunom ne enema wodo anka wo mfira alata nsa magana abra wo ye ambassador na mo wono ne ma ya wo ba yi se de be na ni zongo community no wo man interfere wa eya dodode a ye che no wo mo nso nsa be ka bie eno nti ene wo ba na de odi tu dwa na honorable na no ponchecheku wo ho no ebinie na me pese me use me fasa akonya wesu e dia sembia ha eye zongo foi na etuka esanse nima eye zongo pesia e wo Ghana me pese me fa kwa wesu e di sa asem wetuya eni se ebebrenu ye kase zongo fo a omo pese zongo fo ya ho omo pese zongo fo eye enye di kom Ghana fo etu omo kwa koye national ID card omo kwa koye electoral commission omo ko tro mudin omo koye passport omo kwa koye driving license na ya se yetisi e friend Abukari e friend Nazareza e friend Usmanwa yesi onya Ghana ni meanwhile Ghana betu zongo
kuro papa bi ani kuro yi mu a zongo ni baby obeko bia nzongo baby nzongo ono ne degi ekoso sa wo pe na mo a kire zongo wo pe ya kaji ya ji bi a kire zongo obi a baby bi obeko zongo na so do abato ne eto edi esi ndi a o yo ona bo baba jama ayo aso yi simna se badwani no na wo che se duba bi pa na che se ya Ghana card wo ko no wo bo se freme Sulemana Brahma ya so ufri hen enso no ye Ghana ni wote zongo na no mpanimfo ka se unya abotere ko zongo so a abete papa no koko papa wo eche papa no ya wunya bidi eno eye ewra baba jama ne nsem bi no na nra ewa bra ye nuanom mozramifo na wanom ehye wanom fa ewa bra poli 30 days wanom ya komkire edu wanyam to ho bompa ye ekire ada mekodu nyankopon animu no se bibia ekoso enti no wam boye na fa Abraham so na ekire se ekoya we also bibia akoyie na opiemu wo fifini emantamu a opani awonu wagina wanum nyina anamsi chief imam ewo commander edina egwafo Ibrahim KEEA chief imam Sheikh Yaya watufo ase ewose mozramifo nyina no yedodo ye ho afi Ghana de hye nyina ye no do ye ho wosese udo wobi nes wono so do wo a wo ye ne bone kura no etese de wa wo do ho nti aya na ofili se beka ho enti no de ebeye wo ya no wumfa nye obi wasi ya wia konchini ya celebrate yankoso am odono entina yentem the leader who is visionary leader in the anno be prede impuntu omoba ni patel tin in anno ya prede impuntu omoba ina ade here wo hanu or improvement in our school Sharif ya shasin no but it got to a point that the whole KE in BC examination one of them to one dom ban worba my school in the classrooms are all na be what to see taka in this year na yes aban no babe wa my classrooms expansion Muslim parents in the Kakanka, Obama, Utu, Wafa, Mofan. It is a banso, boy, and Kaka. You had a good track, school, soon face. Ama, Yama, Duke, Poko, school, Ama, Honor, only pay. Until the Yanda, my friends, no, I just school, I have. Openi okasa ye chief imam wa wono owo commander edina egwafo Ibrahim Sheikh Yaya na futu samu a wode ama eye mozramifo nyina ne ebiaso Ghana de hye nyina so eno no achi no Orua Sariki Ibrahim Bentum wono oye ohene upiemo ewo fanti community eno no ewo edina egwafo Ibrahim a wana hwe sa community no eso wono so eno Sompa kase yensem training ewekanan ekasai ida Peter ana chiwe yewi na yakopona ye na dona ye da ko yewi no o chorde ye de no ndase ye be mo tuntu yakopona sande nyu bia no onye ndam obinumu ihe start obinumu so onye start but onye na ko yewi de man ko baba ko se emi na awo na nya ye na doma ye tuma ye chiwe solid 1 month yewi a o chorde ye de no ndase ye roka kama tuntu yakopona bo pade obanya ayochichire afini nyaho nti na sabe mpanto so le ayochichire oji fini mpano ho mpan kutini ntuma nanto wasafata de nimpa nyama fu be menga na onye nimpa wa tunse didi wa twetwa adwen otum wa kawoma bom ansana otum develop mo betumaye because ankurankuru ye kada ye be ya ankurankuru djuma on fa yankohwe but say ye de yetir bom na yetum djuma na djuma ba krabahwe opani a wakasa yeyi aya wohene ya wo hye emfantefo a wo mu nyina kuro ya no ewo edina egwafo Ibrahim KEEA Sariki Ibrahim Bentum wono enene yensem training ewekanan ekasa yeyi na asantemantam awiabrei ababeto pronso ekirese 2 bedroom adankura a esi wono ma adanukura eden yeso mu si ye nche yo eja brantam na hefa akwakosom enjemu pokura babeto odwa kirese eje ya ahye yese electrical fault ane nam so a eje ahye omajapadie nyina na rawosem kura wo musan so de ta to kirese
ntade a na ehwo mo de ka eja o amanfo mebo mo eno a na atade aka ehwo mo asese ya mekese wo kire ye kwese dai se nipa no bia ma me yo mo apa wo kina menya hwo so mbekọ asori wo so ocho mo nkọ asori na sene o sabi o ma yemobọ no ebusa man never is nipa nsahwe eni nto mo de o mo sere wo mo de to eye mpanifu anim aban ka ho bie ankorankora sabe mo nsa so machire na afensu no mo so a mo wajapade se mo ma no mama yo momoa omo nyama nyina hye ama meka sei atade mbehye mpokura no ho ayedin e de ama omo me da wonu mama do be 2 o'clock any see timi kwa de me mada timi se o modum light no na me kwatwe mi window no na me hwe se e bi o modum light ya ma me na light na ere e wo ho na me de me sa akoda e me da be 5 minutes time me se me bla bla ko e tie ma frɛ me abusole me de me se e bi a me no se tie ni jaire ato e fi ha no nti gate na me be bie no because ni se bi a wo bie gate no se wo bie ni chim gate na na ere e buye na o ye de sa ko no ho no ko fa Sarfo no ye de ye ya ne ntimi bie e cha no ye ne ntimi bie na de force ye de e bie ye na ja ina ye pe ko jina abonten ono na ja na ye de e sha se basa me tenant ofia asimu na eno na June be 2 o'clock me da 1:30 to 2 no me da na me team frama it is frama e bo hu na hwe me window mu na chese nyenso na eto na bibie me se me mie me pono na me hwe me bie pono na chese ye ho no ja dem gidi na me tiam ka che boy ba ko se that am na boy ba ko so da ho na me tiam sa abu sorry ne fia ha shi on so sorry me dimle kana e pono na e bibie di apie no on so ba o so lock ma na bie e kra we fi se e be fa Sarfo ampo nyame na ya adom na yetimi kana don na ntima lock ya yetimi nya Sarfo ai di bie yes adia kaye na ya shi abusunya man never is nipa nsahwe amanie won kaibo awia bremu ya de besumu na enanwum radio mo de ato dwan ne no kure ne ahomete pa wo hwen e wo Sompa TV so ene yen social media ahomani nyina so a utimu se ye nkwala totofe we gina honoma esu misremu munko na mkonko yo momoa amanie ya mane boni a wobutu a ya santimantem ana woto edemane yen a wonso a wutie wo fie wo kamu e na afensu tetefon so no wonso waso etimi etiebie na esiye ewo afigya kwabre south ewo ya sante mantem eno ye maase ene na afa na yatwi yansi ho ena abusua ye de nsempei etoawo president cavity na eno ene ye de ye ne mienu nyina no pane anwumre de na ye te na fe yesi na wotwe nyina nsen no mo ye firi ase ewo edadwo adamu a adwada no mu ana woman mu adafo bia wo mo ne ba abedu edi nkomo wa asantema mu titru wonu ma wo ho ne chese sade eniema esikika nko petrol no wo mo kwa pump na ase hura na ehurihuri nti wo mo ne bibia ye sababu ya eniema duru no wo mo nso eto ebo no na sade wo mo ne di nkomo nie sia no sane a wo mo situmu se o mo te so ba fo ma ye nyina ye ne gire bazisi anaso wo mutum kakra tie rese ni isi kono eduru ba bi ni ntumi dia yensu ye batum rozi se no wo ha eko kakra esa yensu na ekotia ye dise kwani mu pi dia yensu ye ku ni ye betena zini adweno na yesu ya definitely yes ye too because last one ya wo betumi ye be 2 o'clock how can there a huge watutum sope saba we no betumi huge na ese ye di bika homo then aside that cry petrol asem no cry no spare pass cry no enso onso mu apeja oju hu kwe enye nti petrol de we no betumi de ese peja mu omo se ya te so no dawa for ye ya ante so and si atum kata dia ayo se eno adrafo a won mu asantema mu na ne ba abedu edi nkomo edadwoada Monday ya France ni beka se landino Ebusia ichiremu awadwada no ensemwa na efa no fango ho sensemwa bra na asantefo wo mo ne ba abedu di nkoma wo mo chiremu sasa aban na yehu bibidi a na chire se won ba fe won mo sen e de a chire panimfo no kopa kemechire Chamber of Petroleum Consumers wo mo secretary owura danka na mo anso e de nsem tudwa e chiremu se sahwe be se wo mo antimi anda ne da ne niemania na se fuels no fuel no wudu pumps ahodo wo ho na se ebru 15 cedis ya pay letter na e wasa aban no e review kakra
and 11. The tendency to wake up tomorrow to about 14 and 15 averages is quite high. I'm certain because they were losing, so they couldn't even wait for the second window for March to commence, and hence the little adjustments you are seeing. But tomorrow will probably be the day a lot of them would actually show the true prices that have been projected already. For petrol, you are looking at anything between 13 and 15. Diesel could equally do between 13 and 15, if not 16. Openi akasa ye eyo no openi a wono achachre edemako pekadwumako no orua amo adankan ene wone yensem trofo di nkomo sansem nyina odi todwa ena no juada no ne ade ne chiri ede asomwe na edadwoda ni mu a ukopie mu ewo oman mra hyebedafie wonoma dom kuma ba no dani awo no kroya isanso eye mra hyebedani ma adehye a ewo eye afutu ewo eye mfifi mantem na wo kasa yi Honorable Osahine Alexander Afenyo Martins wadi atudo echemu se bambo nsem ewo Ghana hanum sei ni titiri aben a wote so won hye no ma nani nko ho pa won hye no ma nani nko ho na watransia hwepetatakrama huni se ye hwe dano enkrofo yi a wo mo so mo kwakopa adwuma yo a ni pampepian kuma a wo mododro ebeye 200,000 awo mu nyina kopre sanko mbenya akonya ewo security nyumakuo imuen ewie echire Ghana ye nyina ye nimni esiye afa kwa de nkonkonkote a yesi wanya kwanko ye o medicals anase ebimpokra wo hwe na afa ho akade no entimi nsisi so a eno so kra wo ho akwankyere ada no pokra odi tusu tre atu dwache mu se AI aba into obia mo no modern sanka at least aban kra hwe na ontimi muama AI enso ntimi mameboa ewe ye recruitment nsensei mu a na nokure nie eda adwada no sei ana Honorable Alexander Osahine Afenyo Martins editujwa ewo mamra hyebedafie. According to the minister's record, 200,000 applicants have qualified for medical. Meanwhile, he again disclosed that we have only 5,000 vacancies. My point is that until we iron out these challenges, if you allow all 200,000 to go for medical, what it means practically is that after paying 1,600 each, because the medicals cost 1,600 Ghanaian, it means that 200,000 are going for medicals with a legitimate expectation, yet only 5,000 would qualify. Mr. Speaker, I won't be neighbor. All I am saying is that since the minister assured us that he would come and brief us, can the whole process be put on ice so that, Mr. Speaker, we receive the briefing so that there is some clarity. But, Mr. Speaker, for 200,000 people to go and pay 1,600, where we know that just 5,000 will qualify, Mr. Speaker, it's going to be a huge problem on the unemployed youth who are already desperate. So, Mr. Speaker, it's a humble plea I'm making to the minister through the leader of government business to help in sanitizing this space. Enti wei eye efutu mra hyebedwani wono kroye o ma mra hyebedafie dom kuma no wono ena woda wo mano ena odi nsem yi atudwa da no adwada no abusua ye didi wudi nso adidi emu eduru just hot kinky anwumre ekutaye mu dendenden ena nsem no eduru waboboa no say ye TV no so anase radio no so na eba ne sanso abra Facebook o safo de ne namu Sompa 106.5 FM Accra na do won kanto so ne wadwe nkyira to ase odi hye bi di na woda nso a na ode aka ho ye bebo so e de amaw na watwe na mu no edabnada na mra hye badwafie ho yewura Nelson Dafiamakwa ya ye cheka ni din ho wakasa no wo chese wo mo a no wote adupiremu a ekote hwe wotema ho ye wie nka ekọ school mu a wo mo de koto park ne so a wo mo nyina free mu no wo mo abusua ne yakopa esa ma wo no mo hyeden na de asie no nyame so adwuma na wo mo ye nanso wo mo ma wo mo yawo enko wo kan wo badwafie ho. Let me on a very solemn note extend our condolences to the family of the two passengers on board the private helicopter that crashed in Tema. That was what took the minister responsible for the interior from this floor, and it's become a major issue. Eni awuti ye yewura Nelson Dafiamakwa eka ni din ho wono ena kasa wo mamra sebadwafia no wode ye akọ
ma woma tema wom de adupire ekwohwe wa woti na nanam nse do abusia ya so sam no esoya da so ginemo ewo mrahye bedwamu na wei eye ebrada no ensemu enano brada no wabra emrahye bedwa wonom kwa asetena ene opani a wono wasi adehye wono wasavlugu abato mpesua so anamo ewo fie ho onanyafo Aziz Fatahia wajina simpie ni apaso no watoto sraban ne sei aban uwe ye fi bibi wasiga na adehye a wonom ekwaje ntete obi man so a eye aban ne ma wonom scholarship no maako be se aduasa ensia 36 ya wamo nyina eye PhD holders ya wasa aban no etua wonom kasike bi ho wase ye de ma womo nya bi tua womo hostel fees nya bi etua womo fees teaching fee ene de aka ka ho aka me yesa from 2025 no aban ne da so de bi muka aban enhye no konkotua na emofra no etimi nya access nkosua de na afra saba akokora na ebi mu ye sa afekora na ye de wo mo ba wo mo nchi na school wo mo kwakora na mofra na ni ayi wo mo ntotonto owura Abdul Aziz kasemu no sei ene koi through the appropriate diplomatic channels to secure temporary administrative relief for the affected students while the financial issues are being resolved. At the same time, this incident exposes deeper administrative weakness within the management of Ghana's scholarship program. It is imperative that the comprehensive review be taken into the operations of Ghana's scholarship secretariat, determine whether structural, financial, or managerial failures have contributed to the current situation. Our young people must again place as avoidable predicament. The minority caucus therefore expect the relevant authorities to act swiftly and decisively to resolve this matter. When Ghana invests in its young people, the nation must stand firmly behind them until their journey is completed. Mame Abdul Aziz Fataya wayaba wano anekasa ye wana sumadeshia wano wasablugu abato empesua so ya wosi wamwanem e womrahye bedwam ese womrahye bedwani eno atoto sraban no ena no brada no se aban no ntwi a omo a womo agi scholarship wa womo suade obi man so no womo deka ye mo omo nkọ class nkosua de na no mo frande krata akora ba ne omo su hihihi aban no hye no nkotua ma omo na edabna de ya abna ne kwabranfo de ye ena eye klosakifo omuso de ye na yebeka ya yesi bosome machi mu no ne da na etoso enkron no klosakifo ede omunkuku ne omunkaka nyina to ho ekire se enya ade ombekwa akoye adwuma emfa ho ni sebi abotire a wode be chichire wuti ede akwakoye adwuma ochi mu 10 enya ade ombe adwuma enti eda eye machi bosome ne de etoso eye aduonu mu hono no ena mpanifo tena se na omsi da bia aban no ede kotosere bia babeto mpanifo ni ma wo so mohwe na afi wo mutie sabe aban nso anom ne na etwe nti aban ede kotosere ede na wotwe mienu ababeto closerfo anim echo mo se osro mara omma na wotwe mienu se enkomo egusu a ekoso ewo muntam na omonhwe se na beya omo ha no aban betima hwe no wasi ano pumasibre ede amomo na National Executive Committee a woda eye Crosag ano ena woka se yera bampo wodi tudwa chrem se nokura nie aban ne kasa one omaka no omatie nyame adoma March bosome ne de toso edonu nan ombekfi omudwuma ase. Suspension of strike action by the Civil and Local Government Staff Association, Ghana CLOSAG. The National Executive Committee of Civil and Local Government Staff Association, Ghana CLOSAG, on 17th March 2026, reviewed the appeal by government to call off the nationwide strike action and allow government 14 days to come to an amicable resolution of the issues with the salary structure and conditions of service of members of CLOSAG. EXECO therefore has suspended the nationwide strike. All members of CLOSAG are to report to work by Tuesday, 24th March 2026. Thank you. Thank you, Nibi. Inti wey Executive Secretary Yira Isaac Bampo ena yete se wakasai inti nyame adoma ede adwade wey enimu moboa unyina mbeko adwuma ene ebusua ye kwa mekredi ni ye wukuada Wednesday wukuada no mu na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Sadie Bruni Kasa, report your own bad news first. And on a yans and trophy ne tayo pa assembly su ho a no wadi kan de basa de ochiru no kura nhunu de wonka na mampane se galamse kono enye sabi bayra abere wajo na de bu na pre kura ye se won wan krofo
ana ama ne nsa yesi from na so kono de wo mbekọ so akon. Illegal mining has eaten into the fabric of our society, and I must say that it is not only a menace to our society, but it has involved the circle of traditional rulers, political party appointees and everything. And so even when one party changes, those who were running some operation who were to one party will go to the next party and say, oh, now that you have come and take over this operation and let's share, and we too will be getting small. This is what we're doing. And so I don't kid myself that we don't have our own people involved. And the work of the NIMOS is not easy. They go to a community and the chiefs, the youth, and everybody come out and resist them. We are Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama de ukuadano and will be a sasemi so segalam say kono. Na most of when near bra womo konedu baby kra womonko na natutu ntuma gu so aka na henema so won pene ma womonko na kampese womako pam Sarfo no. Eno na Ghana man penny de ukuada. What is ansemi to so. Na abusia wade sansem no etu dwano na wane organize labor wanum na hia ewo Jubilee House na wato ane nsem so wabro kire mu sei Ghana yewu wase wo mo mutimi si dan ede dan ma hai wo mu kunye papa ya na mo ya sugu ya yamsa ya na ne sama twentwen esansa atwamenebo wo mo de dan no agi yen no yentimi kura ntua na ya mo ya pa ya ho ayesebre ya no wo kirem se sennei ukwa kwa han obi dan no aso wan de se 6 months na yambra no wanye wabaji 2 years 3 years 4 years wase be report no wo mo ho court e wo ho no mo ayedi nipa no e be kwa kwagina mra no. Housing is a major problem. We need to have a national housing dialogue and decide how, between the private sector, government, and labor, we can come together and come out with a social housing policy. The reason why private house owners are taking advantage is because of the deficit in housing. And so we have the rent courts. We say don't take more than 6 months of advance, rent advance. But the one who is renting and the house owner are both not prepared to go to the rent courts because they are doing it quietly. It says pay 2 years rent advance. You can go and report him at the rent court and we'll hold that landlord accountable. But the one who is being asked 2 years rent advance doesn't want to go to the court. He will go and pay the landlord because he wants a place to lay his head. Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama srem say jata Mr. Babio wo no ena na nu kwada no ne organize labor for hia ya no mo didi wo mo nkomo e wa Jubilee House so e no de sansemi etu dwanti ye nyina ye de ato ekotodwem zia be handa na 6 months ne ye de ba wanye pe ye be reporto e sansem penny for sembra no wonu mu hyemu kena abusuya ene e be yire se banta na yento so ne nkopiem e dan no wuku adan mu no na shebedefie wono no dom kuma wo mama shebedefie na ni okasa no deputy ranking member a wo hwe yenyina mo ahoden no committee no ono anoda no Yera Collins adomako mensa ena odi to dwa kirem se aban community se the way a ofa so a eto no uye eto ni bi free ha na de bi akwakoto ha uye bi free ha na de akwakoto ha ba ko community se aban wo so ma nani konwa na fo yi free ho enmenum ye bebo mo pa one Ghana cedi levy na wo mo de akwakoto fa ngoso no wo so nkonko yi free ho na emu nchiremu nie ntia wo kan no eda ukuada no o chiremu sei. The world has changed. The city is no longer absorbing anything. According to projections by the Chamber of Oil Marketing Companies, petrol prices could rise by as much as 16.92% and diesel by 17.2% in the coming pricing window of March 2026 alone, driven by a sharp surge in crude oil prices from approximately $71.41 per barrel to over $100 per barrel in mid-March, amid the war involving the United States, Israel, and Iran. And if the cedi is no longer shielding consumers from levy's impact, then the justification for the 1 Ghana cedi doomsday levy has completely evaporated. Keeping it is not policy, it is punishment. We call on government to immediately to repeal the 1 Ghana cedi doomsday levy forthwith. Additionally, Enti Honorable Collins adomako mensa wono ena waye deputy ranking member ewo committee a ehwe
yenyina mo ahoden so ane yete se da no ukwada yi ode nsam yi ekotu mrahye bedefie ukwada kro na na soafo na hwe nkuta hodie so wono na ye ne ngoprampram mrahye bedwani honorable Sam na George Jata Kennedy ho wo bo kokokire se sim re-registration is ababiu na mmom wo fa we de wo ka kira de share koy registration de wo mo Ghana card e kro se mo bia register mo bia na no so se de wo kan no ni ne de wo pa kire. Someone will come to you and say, please register for me. Please do not register a SIM card for anybody who is not your dependent. Say maybe your own child or a family member. If you use your Ghana card to register a number and that number is reported as having engaged in fraud, mobile money fraud, and it's investigated and it is found out, the device is going to be blocked, the number is going to be blocked, and the Ghana card is going to be flagged. We've decided to be flexible enough to allow that Ghana card do another registration of a new SIM. But if the same Ghana card is found to be involved in more than one in mobile money fraud, that Ghana card will be blocked. Hey, until Ude SIM no? Oko register na obi Ghana card na ade na se obi de kokoye fraud ya block no eno ewura Sam na George na de sanse me tudwa eda wukuada enti na nya hwase ade na chese 1:1 mapping fa Ghana card no SIM card baako na wase odi register huni se nipa na se bi mpo a wo kire ni nsemu no de yaba na bia wo babi ana ma me bi ni afa nkodi bone ma ho ankere wo yeto nsam no eso wonsam foforo mu kwada na mu nsam ukwada no ana adehye wa mu didwa e wodome e wankana ha wonom se ye mra ye koye a so to so e wodome e kwan ne ho nyina side no me wa mu bubu ni nyina to agu na numu ana ma ne so wa mu ntiase ye hene ne ha wa mu so mu ho ana mansini aban krache ononyamfo ba ye ebe ni wa mu bedi nkomo ononyamfo Edmond Agbo wo ba ye se wo mo abosumi nsia na wapa baby ewo edwane inside de ama wo mo maisi wo mo koyi a baby a wo ka no kra na de hye ni bi wo mu dada wo mo so wo mo nim no wo ba ho mba bo mo dua enti ene no wo mo tena baby wo mo tena no aso wo mo te wa ye be hye ase a ye bubu ye e ma ni bi nsam ni mobile and mobile baby shop no maka money aka bibia me moti ma pe bibi baby we inside on baby ma be inside e boy na ma no say why o ma dia e so on pini ma ye fa ye ne ma ho e ma ho chi na 10 years de me de bro aya na me wa me so me pa ma no aduane kakra yan ka bi se me ntehwe impo be na hin me yare ofie no am friend say kwafo aba so mo ba baby ye container na say ye na o mo ma baby e tin ma ba fra o hwe ha ma ana kire me say o ma ko asi inside ho baby ya kwa wa mko oro so ho ya nkrofofofo edia wa msi ho ya wa mde anti wo a wonnyim na wo besi wo ro mba bọọdụ ya ama wa wu enti obi a ni wa ho no mde ho man to mo ka sa na enti se de de na ebeye enti de ni mi se stila ro mba ba bebu ye mi se bia mba pe baby aman no ma apaja container no ansa ne bia o ma bebu ana da so ya yesi ro mu bubu ha ni adi mirika free fie ba o ma bubu e container ni nyira o ma nyasi bi kura me ba na me ba no ha wase omo kire ne omo paja omo si David da omo mpere e ma ye mpaja omo bubu asase sa container ni nyina de ko enti no ese ametu emi nim de meye be ni da so nyina ne awurade fi se me ni hwefo enti aban onka bi man enti no mesini aban krache ononyamfo Edmond Abo wone na de hia wo mu nyina e wo Ga East Municipal Assembly no wamu no wamu chire mu se wamu ma wamu 6 months notice enti brana so e woso mu kwayi wamu nyina free kwan ne ho na dome edwanum ene kwantempo ne mu da ho e maka no etimi dimu ahyeremfie eno achi no e bra oba ya akasa wieye oba ya yadwadini bi ebia na nafia ye nsem twire ni ene wo mo maka ne so atwetwe nkomo se ya e so mo pini ma ye fa ye ne ma ne ma ho e ma ho china ne da so na ye de ne ya ba on ma wo su gbegbe edia do ma kan ma ya tin ti be wo state no ready ani ho ala ma ba na po mo su mo ba be bu ba mo su mo bo ne pake ne mo ba ma ni ti ase yi ni ma ma su mo bo ala ma fu ni na se bibia wa ha se o ma se bibia o ma pera ma ya pake ana ma to mi o ma pake containers ni na de egu ka ana ma de na mo sha ye ne die ya ni se ka
ye benya MC ne na kasa ye nya no na ye de ko ajo Sarfo a honso say benya honso no ane na kasa no wahu de e kwaso but na no me de ma na ni sa eti e so na ko mo ma ye mre kakra e dey e ka ho na mo sa ma ye mre kakra ka wo mpiti o ma be say ye niam nyina ye de ye fa no amabodua amabo mo te ase abodua ni ko sie kubu wo say e ba na wo twente e wa ka do kominua adehia wo mu di dwa e wo dome e market won kran ha gwanom ya saponsem eni na nafia yensem kireni ena na no kwada no wonu wo mu kwatwetwe nkomo yi na yaw eni ya afo da no na eye ya wada eni ti enam so ema eye worship chenchenche bi kura koso e we ya santimantem a ya mane boni ba wa bedu etu bi edema ne yen na enkitahudi e koso no na eye wo mu a Omodi haban eye nuro aye from eye heba manufacturers and traditional healers association womu enom kokotwehia ya food and drugs authority for nso empanifo timi ba se bie na opani a wono na woda food and drugs adwumakuo no ano ne nkrabata ewe ya santimantem wono yera Nathaniel nana kwabena nkruma ena odi tudwa chem se fiti enne eriko bitesa Moshe no betimi de timesimo ba so obebo na katima kapen wa bonus hunsam smartin cancer sabites no any aphrodisia ne da no abawe koto obie ni nyina ya bane yeso mu a odanta sema. I'll encourage the youth. This is a challenge that I've seen. It's not just about the bitters, it's about medications in general. The fact that Kofi took a medication and for his headache doesn't mean that Kwame has to take the same medication. You need to go to the healthcare professional for them to diagnose you properly and then give you the right medication. You should avoid self-medication. The youth should desist from thinking that these medicines or these bitters, these drinks, these alcoholic things can give you extra energy. Your energy is in your mindset. Your energy is resting. Your energy is eating good food. You don't have to impress anybody. That's why the young guys want to impress the girls by taking these things in the name of an aphrodisiac. I would advise them, nobody has approved any bitters in this country, whether alcoholic or food, for use as a sexual aphrodisiac. It's not true. They're just deceiving you people, so stop it. Enti yera Nathaniel Nkruma ena yete se wode nsemi etudwa yamane boni ba wa bedun so to ya wode mane eda yawada no mu no mampani His Excellency John Dramani Mahama wakasai na ni nyina na ye sim re-registration ye ho ekwewe no wacha say maame esle usu akufu bra na wo ye nkutahudie bofo ma oman yi kura no sa bra no wo ne ena ye pani a woda no Professor Atefa no wo mo nka eka ho bi na ne na nka yese wo mo yo ema ani tene no antimi amamu a afe na wo mo sa ba be re-registration no na so de wo kan no nie sim registration no emre bi atwa mu yese nyina embetwa yese mpofro na edio how kese ebai okwa na MTN na si canopy na ni party ase na ye frɛ baako ye nyina sa ne anim sɛ Minister of Communications a oya sim registration no na one National Identification Authority page no na omo nkasa na echese omuntem enye papa enti se wo ya sim registration a e wo se wo de bata national registration ho se ne be ya ye fa number yetimi hu se sa number yi e nana suma hene dia if you say you register you the Ghana card atoso enti se number no ko ye bibia ni e trace a ibe hu se nana suma hene e number areho sem e wo ho ne se we asema Ghana mampani wo kan eda yawada no abusia ye wada no a na eba yese wanu mu a wamu edi dwa e wontosi afam amane afiri Burkina aba a kire mu se mu obi ama ho emetontosi bio Ghana fam wani nkama mram obi ahwan ma amezi bemu na ya mane boni ba wa bedu ya wato nkre fra santimantem ebre yen ene santimantem ade hye bia mu tomatoes edi nkomo no mu chem se wei wamu se du mu pa enebe Entonces no ya anya bia ebe ha nyina because we ma me fo no omo no mo ko no ma ko fa bia ba na ye yifo na ya nya bi nso ayi na ye na ye ma nso anya bia to aduane adi enti so omo anko ho no ma ko fa bia ma ye so ye na ye ma ye ho ba ye mo kombede ye pa esa be ha dwene adwuma enu anu omo nso eyedidie ana no ya wada no ana asantimantem ade hia wo moto tomatoes yi bi no ene esemtweni ba wa bedu edi nkomo abusia ye gina yeso ye je abuafo nkratso abatew she was saying
Get a Pepsodent charcoal toothpaste. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimu. A Hana do one aircraw. Hey, and the Sacra and put away the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between one and 8 years. Nso mi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne wodi we obo wodi ba de kura ho wa ba do kura wodi ba de kura ye ka stroke nso de wa fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and at 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne wa. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abusuya mayena wase se wenya brame yakope breso obidia fa yemini Sompa 106.5 ena waso eguso awutie no hye no so we ye kase ya etwato ewenne eje ochima na obesia tie biu na da no efiada no na afia se we the first we ye queen mother e de magoso we de afutuo ekoe e de ma eye mmaburu ni titiri womo a womo fa eye pragea Youth media, Metani Womusia, and 2 Mufuse, and Kaka Woma Wumba, nursing training Wahan. Pragiana or Fat Pragia, Bejinistica, Sabi 2 citizens, Obetrian, Wonchia, Northern Wakoma Merman. Merman so far now Konima, Umamino Papa Draba Sebi Sunyadi. Now Foku di Bemechia, now Konima, Oguma Mino Papa anymore, say, Come Amino Papa Boninansu, Ayewomuka. It be 2 Mufuse, more Fawomu, my Pragia for Merman, and Omo Fawomu, Mau, Binet School now, Nema made the name Papa de Omra misua de no fan konkose ne maame papa ni em piao ohima onkwaso ye das papa nti ono eda eye efiada no ena nana hema de afutu yi ekọ edema mrante ne mabawa ye de si wo fiada no mu no Ghana mampani abade akire na ye idina ena wo se wo man de ye hia pa ya asomdwe na ne nsema wo kan yi ni Ramadan is not only a period of abstaining from food and drink, but a sacred time for nurturing consciousness of Allah, strengthening self-discipline, and refining Ramadan character. This is a spiritual journey that encourages us to abstain from dishonesty, injustice, social vices such as gossip. It is a season. Ghana mampani abadi akire edi no mu a abusua eno na anwumre time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no ka ye ho amedi mafo ba center de time to ye nso a ye hwe time ne den nso just hot kenke ma ye aduane di Pepsodent cavity was it do the two so wo de twi wo sia no pa anwumre san fachi wo mo na ka ye ho a ye ba nne ne ye de na wotwe ne nyina nso e de sommo sompa ye mfidie ne nyina fa bi firi kumase enkran ha takura de takwa sunwane sana doma ana fe enkransa tachiman wo munyina afa e kingdom de mankasim adamfopa radio enu ye France abrechimamu anwumre wakenkanfo ne triple ne man new ajape apam dada mene amo abina bedu ande pakofi abusen from nana opon checheku